Za Dodika su osuđeni ratni zločinci narodni heroji za vas? Pa mislim da je bilo puno loših odluka ako pričamo o Haškom tribunalu i mislim da je to politički sud. Nisam sa svim odlukama nisam saglasan Haškog tribunala ako me to pitate. Dodik negira genocid u Srebrenici, vi? Bio je veliki zločin i tragedija. Genocid? Veliki zločin i tragedija koji se desio, žao mi je zbog toga i spreman sam da uvijek to kažem. Je li vi negirate genocid? Zločin i tragedija i žao mi je što se to desilo. Ovdje se radi o velikom privrednom kriminalu, zločinu i genocidu prema stanovništvu gdje je preko granica Republike Srpske i Bosne i Hercegovine uvezeno u posljednje 2 godine 1,7 tona tehničkog kiseonika koji je prodavan kliničkom centru i drugim zdravstvenim ustanovama kao medicinski kiseonik i to je radila firma. Kako